Yaman! I'm back! DJ Archie Vlog! Ang nakasipyat mo, sir, nadakas ka angger. Ang kaisog mo, way kuber-kuber. Kami nga nagtanaw, kaisog wa ni mo gilantaw. Kaysa imong posisyon, kung ikaw masipyat intaon pagkakuyaw. Sa kaisog sa imong dagway, mura kagisod lang sa panway. Gabit-bit pakagunting, para imong ihanting. Looy sa nagdeliver, nihilak tungod ni sir. Ipauli ang order, kay gikan sa scammer. Kinaiya ni sir, labaw pa sa sakit nga kanser. Usa ka edukado, bati og prinsipyo, unya pagkamaldito. Ma'am, maluoy mo, ma'am. Bayari lang na ninyo, ma'am, kay igo rabi ako nag-deliver, ma'am. Ay, kanang dong, nag-isi naman ko na nga, napicturan naman na, nabidyohan, ipakita lang na nga. Among iuli, adi naman mahimo, ma'am, kay igo rabi may maghatod, ma'am. Ay, bay, kasaba ba ni mo, bay? Amin ang kwarta, bay. Di na iuli ni mo kay kinikit-kining ko silyo nga mo unong sa imong kinabuhi, ha? Kita ka, ane. Dunggabon yun, tika. Sama ka, ha? Sokol ka. Ay, bay, kautot man. Sa kaisog sa imong dagway, mura kagisod lang sa panuway. Gabit-bit pakagunting, para imong ihanting. Ayaw paapik to sa kainit sa ulo, aron magmalinawon, istoryahi og tarong. Ang pamatasan, di magbase og graduhan. Ikaw public servant nga maoy modelo sa mga katawhan. Ang pagka-edukado ayaw idilikado, kay taas ka grado. Sir, yes sir! Peace yo! Bye-bye!